Deng OFW, piling ekonomiya, bayong bayani aus mo karela, libu-libong milya indayura keka, manintun kabiyaya heraklan karela, detang pamilyar lakuan dasandala, iban diyan sa Pinas bisa salirangan, bisa sanlapati eganaganangan, maski 5-6 eda mikakunong mutan, mi puntala sa aking makayong pagobra. Deng OFW ilaring biyaning ekonomiya, sasagip keng bansang elumbu keng kekeng mapa. Balitang probinsya ini probinsyang Kapampangan, siga kaluburan, mimi saligang di bandera askan makapagabor namu ng bansang Korea ay masagutan. Misis nagsala ng lumay at pinita ang bahay, makapagabor lamang para makapagbayad ng mga utang. Mapilan karela ngaraming amano, baski at gera elang purul mako, ulining masakit hindi katamo, baling arapan ka nanuman peligro. Deng OFW ilaring biyaning ekonomiya, sasagip keng bansang elumbu keng kekeng mapa. Kapilan lang kaya mikabos mibulos, detang gamat namong panemakagapos, dakan na lang tuto detang makalunos, kining bansa tamong sigmal ting mangurako, ting bening OFW ilaring pag-asa, kining ekonomiya ning Pinas bansa tamong tipuan. Ing OFW ilaring biyaning ekonomiya.